Kom salo inavi. Amthaki mukupungu ashigani salo. Ketani kini no mukubidi. Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisni. Amthaki mukubidi agizani salo lo Al Jazeera World News Sutsa Kithe no pikiuno. Israel gaku wishimi ono Lebanon gaku kamilo bom besebek sikiulo. Imi akhe punguno fo pungu tache vekripitivai ipi. Imi akhe punguno fo pungu tache akhu kahave ke kodolo. Imi lo pungu ye itimi hoke ipi. Eno tleno imi khetani lakhi akhe tache na shi pungu izavai ipi. Ye Lebanon gaku Health Ministry mkona shupevai ipi. Itagi Al Jazeera Sutsa Kithe no pikiuno. Israel gaku wishimi ono Lebanon gaku apel area kamilo puthotsala bom besebet sikiulo. Harf Miziara area ngo. Kartaba area ena Masha area lo Israel wishimi ko bomba vike kolono ami ipegi ke kono agasa tomo pitivetse ipi. Lebanon gaku apel Mamaudi Mountain ipikiu nakto gasage amina pitivetse ipi. Tleno apivila kagna chekiu Lebanon gaku mi timi ketani mukutso show Israel wishimi ovu bomgo alka ohmsa kiulono wanong khus shopen kiwona ag tola o khawai ipi. Itagi Al Jazeera Sutsa Kithe no Lebanon gaku Ministry of Public Health mkono pikiuno. Israel wishimi ono Lebanon gaku apugi hamilo bom besebetse ke koye. Daudris pugi, Baalbek pugi, Beit Shama pugi, Tariya pugi, Hazarta pugi, Southern Beirut pugi, Deir Katin pugi, Iklim Al-Tufa pugi, Kiam pugi, Tar Hata pugi, Gaziye pugi, Somar pugi, Libaya pugi, Arab Salim pugi, Marjayon pugi, Duer pugi, Masrat Sinai pugi, Tar A pugi, Tayer pugi, Laile pugi, Hula pugi, Harris pugi, Binbel pugi eno Altaron pugi Lebanon gaku pugi ipako kumsala Israel gaku wishimi kono apine do hipolo bom vesevetse ipi. Amthaki mukukini rakani chalolo Republic Sutsa Kithe no pikiuno. India gaku Uttar Pradesh State Sambal District lo totimi lakhi ampe chirusni shakyu ye kiptimi lakhi no li ship thawe ki wongno pazango pamukmano li pitivai ipi. Li pazango pamukmana kumsikiuno. Totimi ampe chirusni shakyu tipono panong kibola igona akujo kiji lakhi sagvai ipi. Panaktuna li pitivai ipi. Eno tie amthaki chiritache ashigani chalolo ipi. Police ni ono pikiuno kiptimi lakhi rinku ipikiuno li ship thawe ki wongno Gaziabad police ni ono sabukhilono pa kalveno akho kila akhi khami pa kha thawe kiulo bel yezaki kilono ado khami gangno akho kilono pa ikipheve kiulo kileno rinku na totimi tipo gothuk tomo ship thawe ipi. Itagi Gaziabad police ni ono gothu akiniu shi pa kalve ipi. Police ni ono igona pa heve ki wongno pano shikipi kila ngwa kilono totimi ampe chiritsni shakyu tipo pazango pamukmana totimi tipo pitivai ipi. Li pazango pamukmana akimkisa pikiuno li ship thawe kiu kiptimi rinku tipo no paksaw khamisa sa alkana li vekpitivai ipi kichiliu sa tipo akhalau klave ipi. Kuko Gaziabad police ni ono tipo sa phulveke no panong no li pazango pamukma eno papu thikzu lakhi kalvai ipi. Kuho totimi ampe chisni shakyu tipo no pamulaki sasu baiklana chekelano pamulaki ngo papu thikzu lakhi na alkana li vekpitive ipi. Ena tie panong na kumza akupu shikyu vecho no pitive kyu ke ipi. Ena tie SP Superintendent of Police shakyu Krishna Kumar na phulvekyu kelana shupevai ipi. Amthaki mukubidi agizani chalolo latest LY Sutsa Kithe no pikyuno. Ovekyu chalolo United States gaku President Shikekyu Donald Trump no pikyuno. Ukraine gaku President Volodymyr Zelensky ye hidi kishimi anemga jechikimi lakhi toitu ke ipi. Itagi pano pikyuno. Ukraine gaku President Volodymyr Zelensky no kugo New United States gaku la ikeno pano guka dollar billion potso show loveno pano gaku la ideove cheni ipi. Salanomo teknikini no mukubidimpe United States gaku presidential election kikishe hipolo Donald Trump na toklu shikepu shaye ono Russia gaku na Ukraine gaku sasa agusha kyu hipolo Ukraine gaku kupumo ke putani ipi. Amthaki mukubidi agizani chalolo tribal media Sutsa Kithe no pikyuno
Manipur State Chief Minister no OVQ pini dolo PQ no Myanmar ga khu kuki zo galami timi akhe to kusho Manipur State la ilokve no amthakhi mukutache tupulani tsolono Meitei mi osho alau akum toshi agushini pi akpu shani ipi DGP villa pive ipi Etagi Security Advisor to Manipur Government Shakyu Kuldip Singh no PQ no Manipur State Chief Minister Office yam no shupekyu tipu ye kuchoke ipi shupevai Ilena Army Wushmi Odola Sakpeo Kono Itagi Security Advisor to Manipur Government Shakyu Kuldip Singh Villa Asa Tipo Detail Mzumshi Panong Villa Pizinki Wona Konjwe Ipi Manipur State Chief Minister Office Yamna Shupekyu no Myanmar Gaku Kuki Zo Galami Timi Aketo Kusho Meitei Mi Osas Agushina Manipur State Law Ilogwai Ipi Shupevekyu Tipo Ye Intelligence Mpongo Army Wushimi Eno Assam Rifle Wushimi Myanmar Gakungo Manipur State Gutula Border Guard Shana Ngwake Ona Itag Move Ipi Kuho Kuki Zo Mi Ona Manipur Chief Minister Office Yamna Kichiliu Sasa Tipo Akala Ukulhavekyu Tipo Chilvekino Panong no Pikiuno Manipur State Yipikango Pana Meite Holamimko Eno Yepika Wushimimko no Amtaki Mukutache Tupulani Salolono Ningo Kuki Zo Mi Okumze Akumzla Alau Akum Toshi Etectiana Akupu Shiku Shaganani Ipi Kuki CSO Mpongo Kuki Inpi Mpona Kumsekiuno Manipur Chief Minister Office Yamna Kichiliu Sasa Akala Ukulhavekyu Tipo Ye Akapu Lakishana Akim Kisa Piku Shaganani Ipi Kuki Zo Sakmim or Tipakona Pono Kuki Zo Mi Kumsevilla Shupekiuno Manipur State Chief Minister Hyamna Amtaki Mukutache Tupulani Sololo New Kuki Zo Galami Timi Aketoku Tipakono Alau Akum Toshi Meitei Mi Osas Agushini Shanipi Akala Ukulhavekyu Tipo Ye Kuchokumopu Panona Amtaki Mukutache Tupulani Sololo Pana Kuki Zo Miko Kugnachikyu A Kumse Etectiana Akupu Shikaputani Ipi Tilono Panono Pana Kuki Zo Mi Kumse Pelon Kutokuwai Mopen Kiwongno Azatsvai Ipi Ena Amtaki Mukutache Tupulani Salo Tipo Loye Pana Kuki Zo Mi Ku Pelomo A Taula Ukilepi Lakhavai Ena Akotokupu Lakimu Shikilipi Azatsvai Panono Pana Kuki Zo Mi Kumsevilla Asa Security Poye Panong Susho Pen Kiwongno Ke Ipi Ena Tipo Salo Loye Kuki Zo Mi Kona Kugnachikyu A Tomolo Meitei Mi Kona Akum Toshe Etek Shikaputani Ipi Ishir Kithe Yepado Namkam Chishkimti